Kakasi Students Union Laban Circle haringkat kejingadan lang ke KSU mau Prem Circle kelayo ban penpai ya sangut ki barjela ki berkentup ya arngut ki kena barung bian syaka jela ya kani ke barjela lalap ningkong na last stop Laban kat ba kadang Khrong pisa bat ke kun ke jongka naki Dukan hala stop ndala tokit latip ba dang shuwan dang Sngi hashalong bat kam shimdan ke epic ni ke voter ID ban penshisha ya ka traishnong jongka latno tang ke Aadhaar card bayo na Uttar Pradesh Hadian kata na kalyang kaseng kala pentip syaka Laban police station bat hathanat kala pla ba kasa hakantonmen area Hajhalupara bat markumta na kalyang ki pulit kalaban kila pha no ya kani ke brio Hajhalupara outpost haringkat ke jingsenra na kalyang ki dukhat kaseng ndala yalam sha ka yingsa jong kani ka barjela hakantonmen area Hajhalupara la lapbak dan saulok bat ka khun jongka ki basa bian haka jaka kantonmen da ka bashna da ki ying tap shilyang klem yo jingbet nanu marmar kumta ka seng haka jingsenran lang bat ki pulit ka Hajhalupara outpost kila be yakini ki barjela da ka bapenkit ki hakikali bakin lit phaino shakashnong ka bakiwan Nakalyang kaseng ka benyao ba ka anti-filtration cell jong kitanat pulit kilong ki besenjor haduk kata ba kum kini ki brio ki yo rungsuk pat sabian syaka jela bat hakajuk kapor da phone ya ka anti-filtration cell ada yo bat ya kini ki brio barung bian kim jula ban poi namar unjudan ubrio ni por pahara Nakalyang kaseng ka dawa dan kam ban penklan ya kitanat jong ka anti-filtration cell bat ka sarkar ka de ban shimkhian halor ke issue influx lam kumta nakalyang kaseng kampan se ban shim ya kaan halakakti bat yada ya kari bat jat ben rio na ka jingrung kerthep ki barjela la ong ka kurwa na uba Jason lalu general secretary ke KSU Laban Circle ini na adu last time semua tu ngong wan ni hajal parah nam hoy ngong mo halo hoy hoy ya